Maya pabengi po kekongan. Kaniting banal a kapag masusyan, yabi tala po karing katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan ng pamilya ng Sardas at Luz Medina. Paraking aldo ng Kebaitan, Maria Charis de los Santos Berganos at Maria Danica Bondok. Paraking espesyal ay intensyones dari Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya ng Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Warren Bondok Liklikan, pamilya ng Oji at Ning Reyes, Catherine Ann Dimitui, Trina Yazon, Helen Palma, Daryl Sanchez, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Cora Crisostomo at Alden David. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Alfredo Arce Sr., Mylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Derek Oronce, Lilia Halyare, Mario Pasion, Maria Cristina Batak for her successful surgery, Thurston Renzo Carreon, Mary Grace Sabado, at ding sablang kapatid tamong masakit. Paraking pamanantabi at proteksyon ng Banalay Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, at pamilya ng Antonio at Josefina Guevara. At paraking alanganggang kapainawan daring kapatid tamong mayango na biye, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Dolores Sison, Eustaquio Junio, Violeta Reyes, Aida Celis Camaya, Dedeirit, Emiliano Esperanza, Honesto Vitug, J. Rigor Vitug, Milagros Santos, Iluminada Benson, Mirna Sunga, Clotilde Deirit, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang alanang makaganaka pakarelo. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ning balang metong kekatamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong, miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman, king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kekatamong, ganaganang frontliners. Siklawud tapo, paraging Oratio Imperata. Manalangin tamo, mapamakalulu at mapaglunos sa iba, aminan milo ring kasalanan mi, at mapagkumbaba kaming lalapit keko, manintun kapatawaran at di. Lalapit kami keko, kaniting masipit a pamangailangan mi. Ban adwan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na, at may kamate na karing dakalataw. Adwan mingeni keko, ing balikdan mo kami, king lugod at king kapamilatan ning manulumong gamat,
Itabi mo ing takot king sakit at kamatayan. Ibalik mo ing kapanayan mi at pasiknangan ing kasalpantayanan mi. Ipanalangin ming antabayanan mula ring tawong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing pamagkapilit ming gumamit karing panulong megawa ban mapupus na ing pandemya king bansami. Kambilan at ingatan mo ring doktor, narsis at ding sablang lilingon karing misalunan ban makasuyula karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mong kabulasan ning kaisipan at katawan, sikanan king karelang pamagtagulaling, sumuyo, bil iba't kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo la ring lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang meyango na diye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo, kaniting masakit a panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karet ang atyu king pamangailangan. Manano na sanang impamag marasakit at masabalmi, para king metong at metong, ikabos na kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, at tayra na kami king pamagbayong biye at kabanalan. Pagkalaman mo iti, king kapamilataning ginuming Hesu-Kristo ang anak mo, ang mabibye ampon mag-ari, kambening kametungan ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banala na yindu ning Diyos. Emo sana pisawili ingaklismi keka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabus king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Virgen de los Remedios, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Judas Tadeo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santo Cristo del Perdon. King lagyoning iba ang puningan na kampoy banalay Espiritu. Amen.
Antipona para king pamagmulak. Pagkaluban mong kapayapan o Ginoo, ring sablang manaya keka, tingiran mo ring panalangin ding kekang alipan, at antabayanan mo kami, king dalaning katuliran. Anting metong pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king lagi ng ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili yake kayo. At keka antimurin. King kataymikan na rin kaya katamong pilupaluban, ganakandalangin at sisyan, ding sabla tamong kakulangan. At aduan tamo king Ginoo ing kayang kapatawaran, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ginoo ikaing sasakop kay kami, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo ikaing napon ing kasalukuyan ating kapilan paman, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo ikaing sinabing kapilan man, emo kay lakwan, kapilan man, emo kay paboren, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sumayo payang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangabataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, antabayanan mo ing sabla, king kabiasnan at lugod. Tanggapan mo sana reting panalangin ayayampang mi, para king kay kaming bansa, king kabiasnan din kay kaming pamuntok at katapatan daring kay kaming memalen. Akamtan mi sana, ing pamiyugnayan at hustisya, at mi kaalangli katapampanyulong at kapayapan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Pamamasang iba't ing libro ng Sirak. Nung makananurang kakawani ing taba, karing ayin ning kapayapan, makanyanyang mi kaliwa i David, karing sablang palipi ning Israel. Mekyalong ya karing leyon, bala mo bisero lang kambing, at karing oso, antimong biserong tupa, kingkawan. Kanitang anak ya pang pamong malati, enewari pete ing higante, at siklungan ing balen, kingkarelang dini. Inyang ginamit ni ing meto nga batu, king tirador ame karagsa, king sengila ng Golayat. Pablasang minaos siya, king ginong kakatas-katasan, aming yasikanan, kintakde ng wanan, baning apate, ing metong amatapang agirero, at yatnane kanuan, ing keyang balayan. Inya kayara, pikakautangan lub, ing pangamatering laksang libo, at pinurire, kabang pasalamat laking Ginoo, inyang pitunganan de king korona ning ligaya. Uling inutas no ring kasalang king kay Litwanan, linipol no ring Filisteos akeyang kasalang, at eno tinubo sago ang gaman king kasalukuyan. King sablang kararaptanan na sasalang pasalamat, kambering dalit kapurian, king banal akakatas katasan. Binili na ing sablang gelingana, karingkeyang gamat, pauli ning lugod na, kingkeyang miglalang. Mibili ang alpa, king harapaning altar, banang lalong payumuan, ing pamagkanta, king karelang tigtigan. Siblina karing piyestas, ing sadyarang kailangan, at karing kapag masusyan, ing solemnidad at palamuti, at iti ing peni bataning kapurian, para king banal ng lagyo ning Ginoo.
Kapurian, akakablas king sanktuaryo, madibat pa king mismong ganingaldo. Inggino, inos na ingkeyang kasalanan, at pinukne king dangal kapilan paman. Pigkalubaneng metong asuging kasunduan, at metong amaligayang trono king Israel. Ingamahanon inggino. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, ing pakibat tapo, nuan niya ing Diyos akakong kaligtasan. Nuan niya ing Diyos akakong kaligtasan. Iting Diyos ding dapat naganapla, ayasahan lang amano na, ing ginu kalasagya, karetang magsantong keya. Nuan niya ing Diyos akakong kaligtasan. Ingka kong ginu mabyeya, mipuriya ingka kong batong santungan, ing Diyos at alapagligtas ko, yang puriyan. Nuan niya ing Diyos akakong kaligtasan. Ing busal ding sablang bansa, ginu, ikang kakong puriyan, kaya kang lagyo, kakuyang dalitanan. Nuan niya ing Diyos akakong kaligtasan. Mga ragula tagumpe, impigkalog na king kayang ari, papakita nane, king manatiling lugod, ing kayang pinili, i David at ding kayang palipi. Nuan niya ing Diyos akakong kaligtasan. Talakad tabo, ban parangalan ning maya pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Nung ngeni damdaman niya ing kayang siwala, eko sa magmasya sa puso. Alleluia, 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 Alleluia. Inggino manatili ake kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita agpanggang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, pablasang tutuyang miban to galagyu i Jesus, miras kang Herodes ing balita tungkol kaya. Ating sasabing iya Juan Bautista, asinubling mebye inya ararapat no reting makapagmulalang bage. Ating namang sasabi, iya i Elias, ngara naman ding aliwa pa. Propeta yang kalupa daring propeta kanitang minunang panahon. Nga na namang Herodes, inya nga balita nangan iti. Sinubli yang mebye iwan, ape patabtab kubatal. I Herodes siya ing peparakap, pepagapos at pepasukol kang wan. Inutos na iti alang-alang kang Herodias akinwa na antimong asawa. Bistaman iti Bayone kang Felipeng kapatid na. Nga nang maralas sinabing wan kang Herodes, labag king batas ing pakyabayan may asawa na ning kapatad mo. Inya mi simpan yang sa manglub, i Herodias, laban kang wan at burineng paten. Dapat naarapat iti uli ng Herodes. Tatakot ti Herodes kang wan, uling balo na king metong yang mayap at banal ataw. Inya iningat na king eya malyaring numano balang. Maburiyang makiramdam kang wan, bistaman mababali saya pamisip king sasabyana. Bandang tawli, may nakit yamuring pamikatago ni Herodias. Milyari iti, inyang i Herodes, kingaldo ng kebaitan, kimbiranalat pigtawan ding sablang nangatas ng opisyal ng gobyerno, ding pamuntok militar, at ding mangarangal ng memalen ng Galilea. Linubya ing anak ng babaeng Herodias at tinerakya. Lubos lang may wili, di Herodes ang ponting kumbirado na. Inya nga naningari king dalaga. Adwan mo ka na ako'y nanumang burimo at ibiye ko keka. Melaos na pangsimpa king ibye na ang yang ing kapit nana ning kayang kayarian.
Linwaling dalaga at kitang nakangimana. Naning kakong aduan. Ing buntok ng Juan Bautista nga nang may kibat ning ima. May malagwayang migbalik ing dalaga king hari. Ing pungburi kong ibiyayo ka na kung inimurin yapin ing buntok ng Juan Bautista. Ibili king meto nga bandehado. Nga nang sinabi. May sindak yang imunani ngari. Dapat uli nga sumpa na king daramdaman daring kumbirado. Ena atang yan ing inawad na ning dalaga. Agad-agad nang inutos king metong agwardya. Ing idala ne kaya ing buntok ng Juan. May mintuya, ing gwardya at tibtab ne batal iwan, keta king sukulan. Binili ne king meto nga bandehado, ing kayang buntok at saka ne binye king dalaga. Iti naman, binye ne kang imana. Inya nga balitan da iti ring alagad ng Juan, king ware, ing kayang bangke, at kitkot de. Ing mayap ng balita, ning kay katanggaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Kay ba't kaya pong binasa nanding abak, ing ebanghelyo tamo ngene, king tutumi pa isip ko. Mumuna, Herodes yaing pe patabtab batal kang Juan. Herodes yaing pe paputot buntok kang Juan. So that means, mila koya buntok Juan Bautista king pangamatena. Alayang buntok Juan Bautista king pangamatena. Kutang king nanong sangkan. King nanong kasasangkanan. Juan Bautista po kasi baluyo king tutu. Juan Bautista king gusto, king tutu, manalakaran niya. Angga king pangamatena. Nano na kasing lalabanan ng Herodes, nano kasing lalabanan ng Juan kang Herodes? Nano kasi ing tutuligsa ng Juan Bautista, king are kang Herodes? Nano kasing kakalampagan ng Juan Bautista kaya? Ing kakalampagan na pong Juan Bautista kang Herodes, yapin po ini, labag pinaman king batas, ing asawanan me, ing asawa na ning kaputol mo. Simpliya mo po, ne po? Labag pinaman king kautusan, ing gawan meng kabit mo, ing misis na ning kapatad mo. Bawal pinaman po king batas ita, bakit? Kasi nung lawan mo, masyadong malapit, ing relasyon da ilang adwa, mi bayola. Mi bayola. Labag king kautusan pinaman po ita. Inya bandang dawli, king isip ko, at kutang ko, nino kaya king tutu, ing tutong metod tababatal? Sige namuha. Nino kaya king tutu, ing alang buntok karelang adwa? Herodes ba? O Juan Bautista? Baliyo po king tutu, mabilis magpanggap. At naking kabilis magpanggap. Bakit? Kasi ing taong napagpanggap, karingaliwa, luntoy ang katanggap-tanggap. Pero potang makahirap na iking masakit na sitwasyon, karin kapi naman masubok nun tutuka o wali ka. At naking kasaguli mabilising magpanggap. Bakit? Lunto kang katanggap-tanggap. Pero potang makahirap na kaking masakit, mabayat na sitwasyon pinaman, karin ka masubok pangataw nung tutuka o wali ka. Misa natin pong taong mag-share ka na ako. Nga na pong magkwento ka na ako, medyo sistiya po, ining idake ko kay kayo. Amo nga na ka na ako niting kakilala ko, siyam kay pong mikakaluguran, siyam kay pong mibabargada, nga na, close kay ngan po king metong at metong, na kay po liwa, anti na kay pong mikakapatad. Nga nang magkwento ka na ako. Kaso atin pong bitak malating problema king metong nga kakaluguran mi. Makiramdam ko kaya. Ini po kasing metong karing kakaluguran mi among babawya po nga na. Ini po kasing metong karing kakaluguran mi among babawya po atin niyang putok.
Din pong kakaluguran ko nga liwa, dapuburing sabyan kaya na atin yang bawo, mamawuya. Kasi po marinela kano kaya nung sabyan dapota kano iyapang mimwa karela. Inya mas burida po reting kakaluguran ko among na manahimik na lamo, tiisan da namo, agwantan da namo rugo yung pangisnawara po tang kayarap de. Sa likod da namo, daburing sabyan kaya. Ako po among nga nang magkwento, niting kakilala ko, magmalasakit ko kaya ning kakaluguran me. Gewa ko po, pikasama na ko o ale, miglakas loob ko pong linapit kaya among, at sinabi ko po ing totoo. Nga na. Sinabi ko po ing totoo, nga ko po king kakaluguran ko among, nga nang magkwento ka na ko, kesa karingaliwang tao mo pa, abalitan, ining katutuan, magmalasakit ko mo keka, uling kakaluguran mo ko, king tuto, babaw ka. Ano kaya? Baliyo po yung sinabi na, nitang may sabyanan, among baliyo po, bala ko sa mimwaya ka na ko, nga na, bandang tauli, ing dimdam ko pa kaya, pasalamat ya pa po ka na ko, king malasakit ko. Nga na po. Pasalamat ya pa po ka na ko, king sinabi ko kaya, uling migmalasakit ko mo kaya. Baliw po king totoo. Ating talagang taong karas king totoo, agyudang tanggapan. Pero atin mo naman tao karas king totoo, di nga liwa, eda agyong tanggapan. Baliw po king konflik yalulto. King konflik yalulto, ing tutong ugali na ning tao. Potang at yun nakaking masakit a sitwasyon. Karetang unpleasant situation sa manuan tamo, king conflict, yapi naman po masubok, ing neto nga tao nung tutuya o aliya. Ding taong tatanggap, king malira, makasadya lang misaw pandeta. Ding taong agyudang tanggapan na may kamalila, sinabi mo karela, ding taong deta makasadya lang misaupan kanita. Pero, ding taong ali naman, sarado la kaisipan at pilubluban, labiyasang makiramdam. Nanapin po nitang metong nga kasebyan, to accept our mistakes is always a sign of strength and courage. Tutuya po ita. Bakit? Uling buri namong sabyan nita, balo mo kanita ing pangatao mo. Balo mo kanita ing sarili mo. Pag nakapo, anting pamupos king mamilya ko, pamanahimik ing susi, ban itulid ing mali. Ing susi at dalan king pamanulid king mali, yapin po iti ing ipayabot yaking taong bigkamali, at akwa mo kayang apayintindi. Pamanahimik ing susi, king pamanulid king mali. Ing susi at dalan, king pamanulid king mali, yapin ing ipayabot mo iti, king taong migkamali, ban kanita akwanang ayintindi. Talagat ka man po. Kapatid, manalangin tamo king Diyos, aing mayayakit ng panyatang at kayapan at yu arapan tamo. Adwan tamo ngeni kaya ing sablatang pamangailangan at karingbalang kayatuanan ngayongan pong manigapo. Ginoo, papanatilyan mo keng tapat, king pagawa mo kay kami. Ulitan niya po. Ginoo, papanatilyan mo keng tapat, king pagawa mo kay kami. Ginoo, atika king kekeng yato. Ibuklat mo ring matami, maming akit ing sala, at ding tandaning kekang pangayatsyo, king balang pisamban at lahi, king balang uri at edad, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo keng tapat, king bagawa mo kay kami. Ginoo, kaluguran mo ring kalulo, ring mayna, pati na ring mangailangan. Ituro mo keng tuki keka, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, papanatilyan mo keng tapat, paking bagawa mo kay kami. O Ginoong kakatas-katasan, ipakit me ing sulumo, karing kayanakan amasikan at mayap apilubluban. Ipakit me karing obispo at presidente,
at gawan mo ngang masigasig mong apostol, manalangin taking Ginoo. Ginoo, papanadilyan mo king tapat, king bagawa mo kay kami. O banal a Ginoo, aldoldo ating tawong mamamati, king ketwan, sakit, danok, o karing tampalasan danggamat, ding karelang kapatad. Matula mo sanang tanggapan, king alanganggamong sala at kapayapan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, papanadilyan mo king tapat, king bagawa mo kay kami. Iabedala mo naman po karing kay katamong panalangin dating makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan daring familya ng Sardas at Luz Medina, at para king aldoning kebaitan dari Maria Charis de los Santos Berganos at di Maria Danica Bondok, at para king espesyal na intensyones dari Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding familia Paldeng, Mary Manette Pineda, Angie Bondok Liklikan, Warren Bondok Liklikan, familia ng OG at Ning Reyes, Catherine Ann Dimitri, Trina Yazon, Helen Palma, Daryl Sanchez, familia ng Derek at Flor Sanchez, Cora Crisostomo at Alden David. At para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Maylin Soberano, Bensong Ong Senior, Carmelita Tiglao, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Derek Oronze, Lilia Halyare, Mario Pasyon, Maria Cristina Batak, Tristan Ranzo Carion, Mary Grace Sabado, at ding sablang kapatadang masakit. At para king pamanantabe at proteksyoning banalay espiritu, king familia ng Ani Razon, at king familia dari Antonio o Josefina Guevara. At para king alananggang kapay na Wanda, ring kapatad tamong meyanguna bie, lalong-lalo na, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Harold Dalay, Ernesto Manag Sr., General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Mariano Campo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Dolores Sison, Eustaquio Junio, Violeta Reyes, Aida Celis Camaya, Leotilde Deirit, Emiliano Esperanza, Honesto Vitug, J. Rigor Vitug, Milagros Santos, Iluminada Benson, Mirna Sunga, Cleotilde Deirit, at ding sablang kaladwaking purgatorio, at detang ala ng makaga na kapakarela, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, papanatilian mo kayang tapat, king pagawa mo kaya kami. Ngeni po, adwan taming sarili tang kapagnasan. O Ginoo ning banwa, darawon mila ring maluka ming panalangin keka, manalig keng balalisayan mo sana ring puso me, itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginoo me. Amen. May puri ka, Ginong Diyos, na may sikluban ulining kay kang gayapan, ting gamiting tinapay ang pangmikeka. Tinapay ang bunga ng gabun at pipagalaning tao para kay kami, magawang tinapay ng biya. Skapilan man. May puri ka, Ginong Diyos, na may sikluban ulining kay kang gayapan, ting gamiting alakay ang pangmikeka. Alakay ba't king ubos at pipagalaning tao para kay kami, magawang inumana ng kaladwa. Mipuri ang Diyos, kapilan man.
Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggap ya, arapan ni Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa aning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyu, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Uy pamimiglalang, ganakan may Kristong kay kanganak, at kay kaming kapayapan, at milalako king samaming loob, kapamilataning kayang daya. Uling kalugurano ring sablang tao, balikdan mo keng migmong pakalulo, ipawi mo ing karahasan kay kami, at kapamilatan iting pamagdaon, ibalik mo ing katahimikan at kapayapan. Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing Ginoo manatili yake kayo, At keka ang timur, iyat nayo ring pusuyo, makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid, Tunapin karapat-dapat at matuliding pasalamatan dagang parati, at naman karino iba Diyos kinalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginume. Kaya binayo mo ing sablang bage, at dininan mo kaya ng dake king kaganapan na. Bista man Diyos ya, linubas ning kayang sarili king kaligayan, at kapamilataning daya ng may bubuking krus, inatad na ing kapayapan king yato. Ulinita may parangalan niya babo ning sablang lelangan, at meging pagmulanan ning biye alananga, karing sablang susuyo kaya. Inya kambering sablang kuro ring anghel karin banwa, daralit minggay kang ligaya, layon makiabe kami kinalangtok ng dang pamamye kapuriyan keka, at ngamingang pupuri. banal, banal, banal ya ing Ginoo. Diyos amayupaya, mitmuya ing banwa at ingyato king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan, mapalad ya ing daratang king lagyu ning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Tunay kapin banal o ipay, king panipadaning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayo may daon ko sang lubking pamaylasat kamatayan, kinwaning tinape, at pasalamat yakeka, piraso ne at binyene karingking disipulo at kanat. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti ang kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanya mo naman kay ba't ning apunan, ginawa ning kalis, pasibayang pe pasalamat keka, at binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran na ring kasalanan, dapta niyo iti bilang kati gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan. Ginoo, kapamilataning kekang krus at pamanyubling nebye, linigtas mo kami, ika ing talapagligtas na ningyato. Inyangin gaganakan mi o ipa ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo, darawon nga keka iting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepaliyarian mo kaming matampang talagadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ng banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing santiglasya mong nakalaganap king meto yato, ban miganap pa king lugod. Kambe ng Francisco, ake kaming Papa, i Florentino, ing kay kaming Obispo, ipasyano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganagan mula naman ding kapatid ding pepaynawan at manenayang subling niya, at ding sablang meyango na biye, lalong-lalo na,
Di Alfredo Sr., Norma at Mark Herald. Tanggapan mo sa naging maligayang mong harapan. Pakaluluhan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king di alang angga. Ban kaya benang Maria, ing Birhen induning Diyos. Kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya daring apostol ading sablang santo. Isan Judas Tadeo o kay kaming patulunan. At inapagking malmong kaburian king kay kabaning panahon. Burian dagat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ipang mayupayang tutuka guming banala Espiritu, pupurian dagat parangalan, manggaman king halanangga. Amen. 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 Ngini po, ang damong anak ng inampo, ning kay katamong maya pagino, maus tamong ngini kay karingamanong tiro na kay katamo. Ipamiat chubanwa, misamban yung lagyo mo, datang kay kami, ing kayarian mo, mi pamuntuan yung loob mo. Ketiking yato at king banwa, mi pamuntuan yung loob mo. Ing kakanan mi King Aldo, ibimu ke kami, King Aldo ngini, hati patawad mo ke kami, bungsalami ke anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, emo keng ipay sa ulking tukso, nunay ikabusking marok. Igabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning kay kang pakalulo, parati kayong may ikabos king kasalanan at may ligtas king sablang kaligaligan. Kabang manin aya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king alanganga. O ganuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiyay ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nanalawan ming kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, magaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka antimon. Ipakita po ngening may kagametong tamo, king kapayapan po kay kayo man. Kordero ning Diyos, ang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, ang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, ang milalako king kasalanan ning yato, ibiya mo kaya kami ing kapayapan. Diyo, ingkay katamong mayap at malugod a Ginoo Yesu Kristo, yung kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad na ring mayaws king dulang ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikasmiyaing amano mo, kumayap na ako.
Katawan ng Kristo, Amen. Antipona para king pamakinabaw. Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo. Ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Kapayapan ay nakalupa ning babyering yato. Eko sukat mababalisa o mitatakutan.
Talakad tapo. Manalangin tamo. Uy pa, ampatan mo ing danop mi kapamalataning meto nga tinape, apabiyasi kanan king meto ketawan. Sopan mo kaming lumubi king gera at karahasan, at mitatag king kekang batas ning lugod at katuliran. Itingan po adwan mi, king kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Siklawud tapo para king prayer to the Sacred Heart of Jesus. Divine Jesus, you have said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you. Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. To whom can I turn, if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek, if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock, if not at the door through which God gives himself to us and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayers. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this, my act of perfect resignation, to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled by me and by all your creature forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering and in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you, through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Bukas po, mumuna ng Sabado ning bulan ng Pebrero, atin tapong misa kiniking parokya, itang alas 7:30 na ning abak. Dakal pong salamat. Inginu manatili yake kayo, At kaya ka, Antimorin, at bendisyon na nagungan ng Diyos, sumayupayang tuto, king lagyo ng ipa, amponing anak, amponing banalay Espiritu, Amen. ing banalang misa, mayari na, umay na ko ngani king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.